Kuongerereka kwa mai maria matuite ngika iria-ini ria Takana nikuo gucungiriirie thukuru ino ya muthingi ya El Molo Bay iria iriria Galani kaunti-ini ya Marsabit gutigwo yarahirwo ni mai, arutwo hakuhi 200 makiaga gwa guthomera. Icera-ini riake gicigo-ini giki, Minista wa utungata wa muingi Geoffrey Ruku eranĩire gwakwo weru gwa thukuru ino. Pango tutapanga pamoja na mheshimiwa wenu Recton, tuweke pesa kidogo ya CDF, tuweke pesa kidogo ya Ministry of Education, tuweke pesa kidogo ya serikali kupitia special program, alafu tuweke pesa ingine kidogo kufuatia wafadhili tofauti. Nimeona Turkana Weed Power iko hapa, ili tuhakikishe kwamba tumepata shule ingine mpya ili watoto wao wetu wasije wakapata mashinda hapa na magonjwa ya maji kufuatia yale ambayo imetendeka hapa. Kwa ihinda ria miaka hakuhi 6 riu niguo mahote kuringa nginya haria irathi ire, arutwo makoretwo makihũthĩra gataru gaka karia kegwatĩire ritwa ria school bus. Serikali ya Kenya iko imara, Mheshimiwa Rais ako chonjo, anamulika maneno sawa sawa na atahakikisha ya kwamba yale ambayo imefanyika hapa imetatuliwa kwa njia sawa sawa. Ruku no eranĩire kwihotora gwa thirikari guthingatithia thayo rugongo rwa bururi kuria orĩtie atongoria kuma gĩtarũ gĩkĩ matĩane. Ruku no akindĩrĩte mĩario ya President Ruto mĩto-inĩ yake ya kũrũa na ungumania kuria orĩtie mũingĩ ũteanĩrie mũtugo wa kũrutaga mahaki nĩguo maheo motungata mawabici-inĩ ma mũingĩ. We are insisting on meritocracy, ati ya kwamba yule ambaye amehitimu, yule ambaye ako na certificate zake za wazawa, the merit is the basis of you getting employment within the public service. Minister uyu wa utungata wa muingi akiuga niguo bururi uhotane bara ya ungumania no muhaka muingi na atongoria maigiririke. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana.